Dimga palalwen tiyak senay tatan ni Jesucristo mang subsubaybay. Baybayam amin nga naglabas, amin nga nalpas, tadapay na pinpintas, nudi ka agdardaras, pabilgem ti pamatim, ken pa nagserbi misukum at aramidem kapyagonodem. No nagayat ka ngem na paay ka di kaunay agsena taugalin dayta. Lagi pe magdana imimbag nga mangay ayat ken ka, di na ka pay nga baybayan, uray pay sa dinno ka at dangakan kanayon nuka sa pulang mabaling nga katungtungen kapyagonodem. No nagurnong ka ngem napukaw amin nawan pulos tinabati intayak tiangin. Lagi pe magdana patpatek nga gururay ken ka, balito kaming nga tatarna ragsati agpatingga awan tunti ladingit mapunas luluan yapay kumat sa pulem kapyagonodem. Lagi pe magdana patpatek nga agururay ken ka, balito kaming nga datarna ragsakti agpatingga awan tunti ladingit mapunas luluan yapay kumat sa pulem kapyagonodem. Lagi pe magdana imimbag nga mangay ayat ken ka, di na ka pay nga baybayan, uray pay sa dinno ka at dangakan kanayon nuka sa pulang mabaling nga katungtungen kapyagonodem. Mabaling nga katungtungen kapyagonodem.